سلاوريس تماشاوانین هجا ام ایرو لگونده رجبن افدر لسر نافچه چیلکانا سمسوریه وکی ودزانن لولات ما کارسته کی مزن اردهجه کی دجوار پیکات گونده رجبان جی ببونه و اردهجه گلک تاثیردار بویه ام هاتن و داره جبو ام به دنگه خواجیهین گونده رجب کرم کن ام به دورا داخل نوا گوند ببن بکا چه پیکاتایی کی لسر گونده رجب چه بویه تأثير عرضهجي أوقات شيء بيكو يعني تشياق جعية لفيداري إجا لفرجي ريجي جنبية وكي ودبينن يعني رياكو بالدرفة خوا قنديان شكرية بري وقتان اف ريجي جنبية حتى لفر ديوار بيه بفكرن يعني ديوار همو شوية خواري كافري بيشغل جيرن امنها لناف گوند رجبن یک جا آواهین که به اردهجه را خرابیه جی اوه چیروکا و آواهیه گلک بجانه گلک به ایشه از اینها درباسی پشت و آواهیه ببم او چیروکا که لور بحثا ایشه مکر لی قومیه ادخوازم لور بحثا و چیروکی بکم لی لور جی او متبغه جخوا فراغ تدا کفشن لور جی رازانه نوین هر وها دولابه ون لور نافبرا اوده و نافبرا متبغه دیوار بتوای هلوه شیعه یعنی آواهی جی دیوار در به کوران هاتنه چه کرن لی او وقتین ناوا خانی به پرکتانه شخوا کفشه یک قاطع صوباوی جی لولاوی خویایه جبر کو لوی هرم بهتر جعرد هجه چیاق جعینه حین تکو جشیا کتنه هنک آواهیان جی خرا کرنه اف جی وک نمونه یک جوانه از اینها در باس پاش دی ببین لور جی دیسان اف وکی د گندان دا انسان جبو دمسال زوستان ام بیژن ازنگ خوای کو دبریان پرجینه کو دبرن وکی تایبت جیه کی جبو وان تشتانه چیت کن اف جیه کی بوی رنگیه دیسان وکی دپوخانه جبو پدوین زوستانه اف جی کتیه لور داره کی توی هیه دقرم و داره داجی کفشه دیرو کالور چقاسا کونه دیرو کالور چقاسا انسان لور دمن خال لور درباس کرنه یعنی تقریبا 200-300 سال عمر و داره جی هیه گندکی که جبره دا لور انسان جیانه tabi insan jiyane yani dinav erdnigariye da ji bo insanan û heywanan cî hwarên ku lê bicî bibin wekî jîngehî bi kar bînin li gor şert û mercan e. Em bêjin ji bo insanan çêkirina avahiyan li ber pala çiyan yan jî di geliyan da ciyê xeternak divê ji xwe avahî neyên çêkirin. Ji bo vîya divê insanan ra derfet çêbe. Yani sebebê ku insanan teşvikê van jiyan dikin, mecburê van jiyan dikin ew divê meriv wî bipirse yani. Ji bo wî ev ciyê ku gundê Recep hatiye avakir ku ne gundê Recep tene yani gundê ku li vir gelek henin em hatin di rêda meşxe şahidiyên tiştan kir ez ê behsa wan jî bikim. Li vir ne ciyê avakirina gundê?
Yani ciyeki sape hatına vedere gelek zahmet hele demsalın zivistanın da bir metreyan berf liver dibare. Çiya liver be heybetin yani çiya qıcıgaya bir sergün de hatiye. Jbovici dve weki jingehi insanan livan ciyen wisa biji nekin mecburi van ciyan nekin jbo insanan çare ki jiyane bidinin. Yani insan eri her zindi dve mirine tam bike le ev mafi insana tını ku insan serhevu du mirine rava bidinin. Yani ev bi dest insana bile nebe. Yani çiş dest insan tel hember xwezayji dve mervi parastina xwe bike. Ji bo wî giringî ev e bi vî rengî ciyên bi vî rengî wekî jîngehî insan bikar neynin evî derfetê jî divê dewlet bidine insanan. Yani insan bi serê xwe nikare biçe li ciyekî avahiyekî çêke. Avahî çêke wê doz bêvekirin. Ji bo wî jî dewlet divê van tiştana organize bikin, dizayn bikin, insanan yani birêve bibin. Yani erkê wan çi ye divê wî bike. Çawa îro erkê me em tên li vir dibe dengê van insanan ew jî divê erkê xwe pêk bînin. Gavek ku herkes erkê xwe pêk bîne pirsgirêk li meydanê namînin yani. Pirsgirêkê bibinin jî merû weke hevpar wan çareser dike. Lê mixabin em ne rewşekî wisa dane. Qasekberê min besa çîrokekî kir. Di vê malê da keçikeke di sala 1980 da hatiye dinyayê qasî 34 sal temenê wê asteng keçikek qîzeke asteng bû. Piştî erdhêj pêk hat ev qîzika pê behs dikim jî bi navê Ayşe dibin kavilan da dimîne. Ji ber ku kes nayê hewariya gundê Recep bi halê xwe ve li vir însan bi derfetên xwe dixwazin hin tiştana bikin. Îca gundî Ayşe ji bin kavilan derdixin ji ber ku çiya diqije heyelan zêde çêdibe nikarin cenaze bibine goristanê defin bikin. Li vir jî ciyekê çiyayî ye li vir gelek berf digire. Ev zêdetirî du heftane nêzîkî sê heftane ku di ser erdhêjê da derbas bûye. Hêj berf li vir heye ew jî diyar e ku di wê wextê da çi qasa berf li vir bariye. Gundî jî ji bo ku nikarin cenazeyê xwe bibin li goristanê defin bikin li vir dispêrin bin berfê. 4 rojan cenazê Ayşe dibin berfê da dimîne. Piştî ku hinkî rewş sekan dibe Ayşe dibin li goristana gund defin dikin. Evana gelek êşên giranin. Ez yekem cara tême vî gundî lê êşa vî gundî di navbera nîv saetekî da li ser min gelek çêbû. Merv dema têkilî bi însanan re çê dike mer wê êşê ferq dike. Qasekberê hevalekî ku ji gund bi navê Mihemed ku bijmera wek rênasî dike li ser vê xirbê ser van kavilan rûnişt hêstiran barand. Gelo ev tiştên ez behs dikim ew kesên ku van însanan bi rêve dibin. Kesên ku xwe xwediyê dewletê dibînin, xwediyê gund dibînin, bajaran, navçeyan, însanan hemû xwe xwediyê wan dibînin. Gelo dikarin çend deqe, çend kêlî, çend saet, çend roj jiyana ku van însana li vir dijîn ew jî bijîn. Gelo ew dizanin veşartina miriyekî dibin berfê da çi tesîra neyînî li ser însan çê dike. Yani divê însan tişt tam bike. Eger wî tiştî tam neke, hîs neke ew ji însanetiyê derketiye. Ji bo wê jî wekî bank ji bo civakê, ji bo gel bila baş bizanibin
بلا باش بزانبن خودی خو اون جواکن جواک خودی جواکیه تو کس نکاره خودی تیلوی جواکی بکن جبر ویجی اف ارد هجا کو لسر ولات ما چه بو که ارد هجا کی سردمین ته بناف کرن نیشان دا کو خودی وی خلقی تنه اگر خودی وی خلقی هبانا اوه با آوائه کی به پشتگریه کی لهر داره آلیکاری بگیشتان من دارن لوه داره صد مخابن 3 هفته خلاص بیه هنو حبی چادر آتیه اما دیمه نویجی بگرین هنو چادر آقا ساست کن یعنی اف جی خمگینیه اف جی شرمه یعنی دوه انوان تشتانه باش بزانبن یعنی هنکی بلکی از جبو گوتنه خواه جوارا بیجم هلد بجیرم یعنی از هنکی بالدار تفدگرم یعنی از کارم چه بیجم چونکی لور ایشه کی هی مرد گاوت تشته کی هیس بکشی جارنا گوتنیش دوه مرد در نکون دوه چارچوبه از دخوازم جبو بیرانینا عیشه و جبو بیرانینا همو زاروکو کچین می آستنگ بقاسی کلیه کی بجی لسر خربت خوازم بیدنگ بمینم لوی درجی آواهی کی بر ریه جبر کو مگوت یا گند بر پال کندال چیا هاتیه آوا کرن گلک زنارن کورین کو کتنه آواهی هلو شاندنه دبن آواهی دا سازه کی بالا مکشان سازه کی لور دالخاندیه ادخوازم هین کی درباس وی دره ببم دیاره دوی خانی داجی انسان کو به هنر را علاقه دار بونه هبونه نها لورجی اوکی تی بهنه کی تیش خلور جبر کو بنه خانی جی وکی آخرات یبکارانی حیوان جی ببخشن دبن کابلان دامانه ود بینن سازه کی تنبوره کی لور اوجی سنگی ویجی شکیه و جی چووا ویجی وقت ساب کارتین اوجی شکیه جبر کو گند رجب نشتجی هن و داره علوینه جالی هرما درسمه کوچی و داره کرنه بری وقتان او چاندا هنری جی تایبت چاندا سازلیدانه لورجی هی به گل رجب راجی هیه اوجی یک نشانه وانه دبل بر و تنبور البر وی سازی سماجی به گراندن جالیه کسین کو نها بلکی نل جیانه دبن وان کابلان دا برنامه کی داجی مبعثا رقم کر براستیجی از نخوازم ادی بکاو مام مجاران کالور چند حمرن لور چند حمر یعنی او استاتستیکی هم زدن نکردن وان مجاران چونکی لور ایش هیه یعنی همو آواهی به عرضه را یکسان بونه خراب بونه او مجار عالیه رقم ده ام نکردن لی دیاره اف وکی نشانه کی هنری و کاروبار کوشخال گند رجب تکرن دبار آنجی زیاده تر لسر تتونه یه اف جی تتونه آنجی کفشش خالبر جبر کو تتونه و درجه اینکی نافداره و هر واحدی سال لسر سوالکاریه کار حیوانیت کن حیوان جی لور گلک تلف بونه ام بشن جیه کو تلف بونه اینکی ام شما درانه جی چافدریه خواه بکن و کی مگوت یعنی گنده کی علویان و نشانه یوان جی ساس
Dile sungi sero lebe lebe zano cesele matadiro وسوار به مارنکه ev derjî bi erdera yeksan biye rastî li vir rinkî zêde nemsait ez xwe bidim vî alî li vir gelek heywan ketine bin xirbeyan ji xwe bên jî ez niha digirim heywanê vê malê peza reş yanî bizinan xwe dîtkin hemû dibin vê evê de mane niha hemû dibin dane ji xwe pisîk kûçik filan jî li vir digerin naxwazim dîmen nîşan bidim bila evê nebe yekî xuyatkeş wê roja ku ez hinkî xwe bidim vî alîn ew dîtbariya pişt min ez naxwazim bê dîtin piştî ku erdhêj pêk tê di ajansan da agahiyên bereva jî gelek dihatin belavkirin li gundê Recep gur daketine cenazeyan xwarine filan bêvan lê ev ji rastiyê dûr e li gundê Recep ji ber ku gundekî çiyayî ye çiyayê bi heybet ku herêmekî lê gur bijîn zî normal e lê li gor gotinên gundiyan ew dibêjin ji vir çend sal berê ji bo peskofiyên ku çiya da gelekin dewletê bixwe haniye guran berdaya li vir çiya ji ber wî gur li vir zêde ne gur û weş tev zêde ne dibêjin yanî normal e gur dakevin yanî di demên rewşiyan asayî da jî dibêjin yanî gur dadikevin nava gund ji bo wî jî yanî ew pêbezkirina ku gur daketine evê kirine filan ew derew e ji rastiyê dûr e çunkî vîya bi taybet gundiyan xwestin ez vî tiştî ragihînim tiştekî wisa li vir çê nebiye lê gur her gav dadikevin wê gavê jî daketin lê pêbezkirineke di jî heye dixwazim bêjim gava erdhêj çê dibe însanê ku ji bin kavilan rizgar dibin li bû tevgerên ji bo ku însanan ji bin kavilan derxin di wê esnê de dibêjin kûçikên gund jî dora xirbeyan da çûnû dihate xwe daftin lingê me çokê me wekî rica bike bêjin wan derxin ew qasa heywan jî hîs kiriye kûçikan ji bo wî jî yanî dema besa erdhêjan felaketên xwezayî bê kirin li ser rûyê dinyayê çi zindî hene ew jî li gor xwe hin tesîr li ser wan çê dibe li ser kûçikan jî ew tesîr çê bûye kî gundî dibêjin yanî wekî ji me rica bike bêjin alîkar bibe bi wan re ew jî gelek gelek li ser meriv tesîr çê dike çimkî însan bêçare bûne dibêjin yanî ji erdhêjê bêtir ew deng û ahenga ku çiyan didan hev û dû wê gura ku dikirin çiya diqijeciyan yanî ji erdhêjê bêtir dibêjin em ji wî ditirsîn ji bo wî jî ev cîn bi vî rengî ji bo avakirina gundan bi rastî jî nemsait e divê demildest ne bi awayekî koçberî însanan ji vir koç bikin lê ciyekî guncan ji bo wan bê dîtin ji bo ku li wir bicî bibin lê eraziyên xwe ku em bêjin salane rojane bikartînin jî dîsa bila bikarbînin lê di aliyê jiyanê de hele ji bo pêkateyekî xwezayî ciyekî neguncan çunkî li vir heyelan jî çê dibe li vir erdhêj jî ser xetê ye her wiha zivistan dijwar li vir derbas dibin yanî bi gelek tiştên bûyerên xwezayî ra pêkan ku rûbirû însan li vir bimînin ji bo wê jî xwecihiyên li vir jî evê ricayê ji me dikin dibêjin ku ji bo me lazim e ciyekî wisa guncan bê avakirin lewra jî ev der xeternak bû ji xwe û hê jî xeternak e ez dixwazim tiştekî di jî bêjim kasek berê min besa eyşê kir ku dibin kavilan da maye sê çar rojan dibin berfê de hatiye veşartin ji bo eyşê zî serlêdanekî kirine gundiyan yanî bavê wê serlêdanekî kiriye ji wan ra kaxizekî amade kirine di kaxiz da nabêjin ku dibin erdhêjê da ew bê ji bo ku wê mexdûriyetiya wan neyne cî yanî alîkarî nedine wan wê bi wî qaydeyê nîşandane ew jî wekî tespît li ba me heye ya di jî dixwazim vê bêjim ji bo ku gundê Recep gundê Elewiyan e
و نه آلیگرین ام بیجن دولتینه یکسر آلیکاری جوان را نهاتیه یعنی تمام چیا قجعیه ری هاتنه ختماندن او تش تمام لی جبو خو گیاندنا گندان فرملین دجی هنه ریبازین دجی هنه به هلیکوپتران جی دکاربون بین به هواریان دا جبو ویجی او ند به سبب کو ام بیجن برف و ریگرتیه سبب دا آفرینن جبو ویجی او گندن کو وکی آلیگره وانن یک جوان گندان از ناو گند گوره به ترکی جراد بیجن یشیل تپه گند گور کو وکی آلیگره وان ته زانین یکسر آلیکاری دبنوی کو گند زیده جبش بن یعنی زیده جینا قد تاثیر نبیه جعرد هجه مثلا آلیکاری دبنه گنده کو تاثیر سر چه نبیه ناین الوا او چیه یعنی چاو بویاق کرنه یعنی جوای ام کار خواه تکن یعنی لازمه دنگ وان گندان ببیستن اف گندن کو دخوازن ام بب دنگ وان herkes evi naka bi axve jî bi rastî jî yanî êdî nikar derdê xwe bêjin êdî cesaret nakin ew tiştana ewa wan e ji bo wê jî ez rêz digirim ji wan re yanî dil dixwestin yanî ez bi wan re yek vî danûsandinê wisa bikim ew bile biaxivin lê wekî min got yanî êdî xwe îfadekirinê da nikare êdî cesaret nake yani ditirse çünkü tırs li ser insanan hatiye çekirin tırsên xwezayî bêtir tirsa insana li ser insanan çêbûye ji bo wê jî dixwazin em bibe dengê wan tiştê ku ew ji me re dibêjin em ji we re ragihînin yan jî dengê wan bigînin rayedaran raya giştî ji bo wê jî em jî weke ekîbî eger alîkarî li ciyekî hewceyê divê em balê bikşîne ser wê derê yani ew der Elewî ne Sunî ne Tirk in Kurd in pir ji bo me problem nîne çünkü li vir felaketekî hevpar ji bo her kesê çêbûye em jî dixwazin di ser vê evê da erkê xwe pêk bînin em bibe dengê wan çünkü erkê me jî yani ev e eger qasek piçek be jî divê çarçovê da eger ewa me di gîvan mexdûran ji bo me jî şeref e yani bi rastî ciyê xemgîniyê ye belkî ez di sazkirina hevokan da karanîna peyvan da belkî ez zehmetî jî dikişînim ji ber ku ev der bi rastî jî êşekî bêderman êşekî mezin li van derana heye yani me di emrê xwe da gelek êşan dîtin lê êşekî wisa bi yek carî êşekî wisa hema me nedît yani wekî xwezayî lê sed heyf û mixabin li vê derê rewşekî wisan xirab li ber çavan heye rewşekî ku meriv pê diêşe pê xemgîn dibe em hêvî dikin tiştên ku em radgînin dengê me jî bigî ciyê xwe ev jî dîsa bi evê re bi erdhêjê re ev qijeyê hatiye ketiye li vir li vî alî xwe bêtir meriv kare bidîne mesela vî alî ew ê biye qeraxê rê ye ji ber ku kevre helan e zûtir mesela bi lerzekî picûk be jî tê xwarê gelek hatiye xwarê ji xwe ew jî gava kevçe hatiye paqij kiriye alî jêr Wedir
Yani ev nişane ku liver mesela asfalt falan cumbiye hemu terkleketiye ji navenda Semsûrê hettani gundê Recep ku em hatin dirê û dirban da yani ew rê û dirbên ku têne vê derê hemû weke labîrentê ne fetlokin di nava çiyên asê da derbas dibe. Êce ew hemû rê ew bûne yani hinek pirên divê hatinê da hene wan piran hemû bi bi erdê ra yeksan bûne. Ev çemê Recep ku liver di gunda jî derbas dibe bi navê Recep ji xwe çem tê nasîn gelek pirê picûk li ser hene wan piran jî hemû hatine xirakirin. Bi rastî yani tenê wisan em bêjin beşekî picûk yan filan nine yani navbera vê derê Semsûrê hema heştê kilometre zêdetir e ev hemû rê dirb ew bûne çiya hemû qijeyne wekî nimûne ez dikarim balê bikişînim ser tiştekî dijî ji ber ku herêm berf e û di dema berfê da ev erdhêj çê bûye ew berf û axa û kevirên zinarê ku bi erdhêjê ra ew bûne hemû tevlîhev bûne çiya qirêj bûye yani ew berfa spiya ku wekî ew ê xuya dike ew berf hemû reng guherandiye rengekî wisan soringî çêbûye meriv dibêje qey berf soringiye lê ew hemû bi tesîra erdhêjê ra ew teşegirtiye rastî jî yani hêza xwezayê tiştekî wisa dide nîşan wek dîtbarî jî wekî min got yani ew berf û ax hemû li hev û dû ketiye û biye weka dibêjin ya weka gebolê yani rengekî teşeyekî cuda daye xwezayê. Wekî me got çiyayên derdorê ku bi ser gund ra wekî aşîtê qijeyne hatine yek ji wan vê rexiye çiyayê spî jê re tê gotin yek jî çiyayê qezî çiyayê spî û çiyayê qezî li kêleka hevin evan çiyan bi qasî ku em bêjin wê texrîbatê li ser gund çêkirine bi ewa erdhêjê re lê ji van çiyan gelek rûbarokên picûk weke ev li piş min jî xuya dike rûbarokên bi vî rengî jî ji van çiyan av tên niştecîhên gund bi salan e ji xwezayê ava ku ji van çiyan di herike tê feyde dîtine pê avdana em bijî baxçeyê xwe kirine pêdiviyên xwe bicî anîne ev jî têkiliyên navbera danûstandinên însan û xwezayê ne ev jî wekî nimûne be jî xweza çi qasa zirarê em bêjin bide însan ew arastî li gor sekna însan e eger însan li gor hêza xwezayê xwe bi plîlan û program bike zêde zirarê ji xwezayê nadîne eger em bêjin xwezayê tune bihesibîne zirarê bide xwezayê yan jî li hemberê xwezayê li ber hemberî hêza xwezayê rêzdar nebe wê gavê xweza jî ji bo însan bibe xwedî tercübe hêza xwe bi însanan dide nîşan ev jî wekî min got yani xweza em tenê ji bo tiştên ku wekî em bêjin avêkî jiyan tê hesibandin dide me ew qasa jî dikare yani me bi erdê re jî yeksan bike divê însan di vê çarçovê da bi hêza xwezayê bizanibe û li gor wê tev bigere. Li vir jî avahiyekî heye ev avahî sağlam e zêde zirar nedîtiye lê eva kêlekê mesela ev jî dîsan bi evê ra xirabî ye ji xwe diyar e zêdetir bi qasî ku tesîra lerzê çêbûye ew qijandina çiya bêhtir zirarê daye lewra jî meriv di serbanê xaniyan da jî fam dike ku ev biye ji ber ku yani gundî bêtir çandiniya tütûnê dikin ji bo ku tütûna xwe dibin evê da dibin sac da heşk bikin wekî taybet xaniyên xwe yani çatiyê wan wekî evê çêkirine bi sac çêkirine ew jî yek ji wan nimûnan e niha em li nava gund tabî digerin wesayîtên ku em bêjin tên derbas dibe jî cana em têkilî bi wan re çêdibin ku niha jî hevî derbas dibe ji melatiye tê. Aleyküm selam. Çok teşekkürler. Çavuşoğlu Mahallesi. Evet. Peki bu Yeşilyurt'ta? Yeşilyurt'ta çok var.
Evet. Paşa Köşkü'nde var. Paşa Köşkü var. Şeyde Akçadağ tarafı. Köy kısmı hiç yok. Akçadağ'da köy kısmı yok. Yani her yer aynısı, yerle düz. Aynen. Yerle düz olmuş yani. Her taraf perişan olmuş. Evet. Tamam kardeşim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun. Tamam. Yani Allah nasip, Allah kaza belada korusun. Amin. Durum Amin. kötü. Amin. Yolun açık olsun. Ev vesayet jî diçe navçeya Sincikê kesek ku dajot got ez li Meletiyê rûdinim min hinek pirsên derbarê Meletiyê de jê kir di derbarê Meletê de jî hinga agahî da min ji xwe em ê biçin Meletiyê jî hê dibêje li wir jî gund nemane hemû gund hatine xirakirin ji bo wî jî lazim e tabii me behsa çûndina ereban kir mümkün e yani wisa di nav xiberdanê me de jî erebe derbas bibin ji ber ku ev rêgeha dehman demê da Meletiyê jî çûn û hatin zêde heye însanê ku em bêje biçin navçeya Sincikê Çêlikan her wiha biçine alî wêran şara Meletiyê ku bi navê Tirkî Doğanşar tê binavkirin hinkî rêgeha wê derê ji bo erebe zêde tên û diçin êce alîkarî mixabin tune yani alîkariyekî wisan meriv bidîne tune yani vî gundî ev erdhêjê ev qosa tesîr li ser çê kiriye ne xwarin ne pê xwarin yani ne li xwe kirin tiştekî jî nehatiye hê du heb çadir gundî ji xwe bi derfetên xwe îro we ew ê dike saz dike çünkü dibêjin em ji roja ewil hetanî niha dibêje em biqasî ne deh rojan li derve man çünkü li vir derfetê wan ê ku ji vir derkeve jî tune biye û peyatî jî nemimkün e însan derkeve rê û dirb girtî ji bo wî jî ne deh rojan dibêjin em li vir derve man piştî ku hinkî ew ê biye xwe gîhandinin hin ciyên ku em bêje sekanin ji wekî gundên derdoreyê ku zêde zirarê nedîtine hinkî xwe gîhandinin wan derana ji ber ku demsal jî zivistan e bi taybet li gundê Recep xwecihiyên vê derê havîna zêde însan li vir dijîn hin kes henin mesela em bêjin biharan têne li vir havîna xwe li vir derbas dikin tiştî zivistana diçine şar li ciyên dinê dimînin ji ber ku li vir derfet li vir kêm zivistana ji bo wî jî însan li vir zêde ne tune yani pênce kesên ku li vir dijîn ew ne deh rojan hemû wekî ew ê bi hev dûra ciyekî ji xwe kombûne ji bo ku çiya neqije kevirekî ne li wan nekeve ciyekî wisan ew ê ji xwe dîtine li wir mane ev jî bi rastî jî meriv gelek xemgîn gelek mijar hene temaşevanên hêja di nava van gund û gundik û mezre û her wiha em bêjin navçe û bajaran da bi hezaran çîrok hene em jî wekî ekîbî tabî em tên ciyê ku em bigîne kê ciyê ku dengê wan nehatiye bîstin zêdetir em dixwazin xwe bigînin wan dengê wan jî bidin bîstin çünkü tenê mijara me nava şehrekî nebe ez divê çarşovê de dixwazim hinkî behsa çavderiyên xwe li navenda Semsûrê jî bikim li Semsûrê ew bulvara ku rêya ji alî gergerê ango kolikê ve tê di nav Semsûrê de derbasî navçeya Sergolan aliyê Mereşê de dibe yani bulvarekî gelek dirêje êca li wir ew sazî û dezgehên ku ji reklamê pir hes dikin yani ji bo reklamê can didin rih didin li wir hemû ew ê xwe vekirine ji ber ku rêgehe zêde çûn û hatine ye însan bila bidînin yani wê em çi dikin divê yekser winba hatana vê derê çünkü li vê derê dest ji bo tu bigînî vê derê divê te xwe nîşan bidana li nava şer gelek kes dikarin zûtirîn jî xwe bigînin li wir lê divê te li vê derê jî qordîne bikirana însanan berê wan bidana vê derê jî yani em bêjin kesên ku tîmên rizgariyê te bişayîn dana vê derê jî bi erdêra nebû di ezman da çawa bi erdêra şer tê kirin bi ezman da jî tê kirin divê ev jî weke şer bê dîtin eger meriv karibe li hewa şer bike meriv hezar car kare li hewa ji bo rizgariya însanan jî hewl bide ne wisa Zano
لورجی برقه کی پجوک هیا آراستی لجین وسا آواهیم بوی رنگی بلکه جبو خلاص کردن انسانان جبو انسان جیانا خوش دست نده بلکه باشن زی جبر کو سربانا وی بماغان دکن و سرجی ساج دکن دیواره وی تنه دمینه جبو ویجی یعنی گرانیل سر جبو کتنن او گاوا هلوه شزی دبه ممکنه انسان جی رزگار بش خود نوا گوندا کسین کو ببی آوای رزگار بونه جی هنه بحث خوا کرن مثلا که محمد لور هیا ویجمرا بس کر گو دوی ساعت دا پدویا خویا آوریج جبو کو بدینه گو از چما درکتم ناو داری گو اولرس شی بو گو یعنی بوی اویرا دبیجه یعنی از درکتم پشت رازی حوالا خواجی خلاص که یعنی جبو ویجی جارنا وکی سپونتان یعنی دمکی اویدا یعنی ام بیجن بفکر یعنی دوی ساعت دا درکت یا در و وکی مرفکار شانسی پیناسب که اوجی یعنی سرپیهاتیم بوی رنگی جی لگون درجه هنه بنين ابهمو جشياق جعينه هاتنا نوري لبرجي آواهيه كي هي لي اف كبر لبر ساكنينه اگر جبر ام بيجن اوي ببانا اف خاني جي زرار بديتان مگوت يا هاني بيتر جعرد هيجي او كبرو لاتن كو جزنار قجعينه هاتنا زرار دانه آواهيان بفكر يعني كبر في داري لبر اف خاني لسر بيايه جبو ويجي يعني بپرایی خانیه و داره به او هیلانا کوچه بویه روبرومانه جبو ویجی وکی مدناف برنامه دا جی پی بحث کر دوی نب آوه کی کوچ کرنه لی دوی جبو جیه کی وسا گنجان جبو پاراستن وان انسانان جیه کی جوان را بیدیتن که حتانی جیان خواه بکنه ره ام ایرو هاتن گند رجب امه جی ایرو شوندازی امه لجی وارن کو زیاده ضرر دیتنه امه به هواریا انسانان دا بچن امه ببن دنگوان امه سبجی بچن عالیه ملتیه لعالیه ملتیه جی امه هن چاودرین خواه بوره پار وبکن لوان درانا جی گلک ضرر چه بونه لسر خلک ما ملتیه به تایبت ناوچه ویران شهره آنگو به ترکی دوان شهره لوی داره وکی امکار بیجی کی جنخشه هاتیه جبرن او قصا تاثیره کی لسر چه بو ام چون درانه جی چاودرین خو بکن ایرو ام هاتن گند رجب سبجی ام بر خو بدن باجاره کی باکوری کردستان ملتیه ام ایشا کسین لور دجین بو را پار وبکن حتانی سبه هایش خوابن سلاورس سوار به حق دنگ تو بجدنو تو نرته بیا بعد دوام کری نا گرینای سه سرو کسی زمان ما بی کیم قسنو تو پنو تو را بواج می تو وزنا زیف نرته بک سکنا از قسمنو پین سکو از وازون که پیلو مو پی قصه هانا لازم که خسر نیست تو گره که زن مو پی لازم مسنا دامانک مسنا